Sulsulti pantakon dagiti pulis. Iparpartak ko pa itagtaray. Sa narumbang amat iniwantak dagita pulis. Uray anyat mapaspasamag. Jak tupulos agpatiliw kada kayo a pulis. Pastre ka nakadagos na do. Ha? Anta ka di man ang inarawid mo? Asino ti itartarayam? Sino pa'y dagiti kontrabida a pulis ha? Kontrabida dagita tataw. Ay, so dati agbalbalin alapad iti pagsapulak. Imbis anak kaado ako ma. Saan? Tasumanipot dan tumot ngamin. Lulit pangaasim. Sabda nga hamon ti kasang aramid mo. May sagmak kalaang dita. Gan apay, di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to ang mabalod. Tanalaingak nga agtaray. Kandidak mailasin. Takanayon ang naabungan ti rupak. Siyak ti matantanagan iti kasang aramidam lolit. Ay, relax. Sana bale, tanalaing to'y nobyam nga aglemang. Jaktog patiliw. Promise. Please, dengan na kumamot Aga brodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agikata ko ni ti trabaho kiti kinogwardya. Asi kasuwa kong ti papeles ko. Inton maka-abroad kanton, sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton, inton adon ti kwartata nardo. Promise! Oh, nagsapa ka mo na nagawid nardo. Wan, tadyak nagtrabaho. Nag-resign ako niti trabaho ko. Tarugya akong nga ipagnadag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagiso nga rod. Kuyugan nak nga rod arumwar. Ha? Papananda? Intay ila ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kanto'y dua cellphone. Dahito ho. Tapno ada kwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Diyak kayat. Pagdiskitara kiti sa bali. Diyak kayat nga usarin tinagtao di titakaw. Ay nanardo, practical ti biyagitan. Ha? Ano ti agsingsingpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wan, basol na basol. Nga madamo ti kunada pa nagbabawi. O, agbabawi akto inton makaurnungak ton. Lulit. Malaala, kayo ganak, intay ko dayto eh. Adan na kontak ko apang hilakwak. Isabat ko laangan ti buyer. Diyak umay. Aping agbakbakwar ka, Lulit. Masikugak nardo. Anya? Talaga? Oh, adan to na naktalulit. Wen nardo. Ala, ay wanang aruti sigog mo. Tapno na salon at tungay pasngay mo. Agtali na idkan dito boarding house ta. Di kan rumwar. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho ngam talaga maditiriknak. Maulawak, naglaladutak. Talaga kasta, taaginaw kakit nga rod. Mapit lang, tawag ang ninanang. Ipakamuk ti panagsikog mon. Maragsakan lakit di dayjay taaddan ton apo ko na. Nukas tamo laeng adi kan agtrab-trabaho, nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam, bayat ti panagsikog na. Tituyan ti pangituluyam iti ilaklakad mau. Wala lang. Tapno makapanganmat ni Lolit iti presko prutas ka na natang. Ikuwan na. Ken tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno na salon at daadwa iti agbalin nga pukaw. Sige nga rin na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye nang. Bye, anak ko. Diyak kaya ti di probinsya. Amumat, nairwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahad. Ket ure ag sublitan tumanen ano makapagpasngay kan. Sigurado boring ijay. Diyak kayat, nardo. Please, Lolit. Patgan na kumamat. Para kada kayo iti sikog mo ti pampanunutan. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaang apat ganak ba ta? Adon agundaway apinahay na kadagitikid daw ko ka. So please, agawid ta kuman ija probinsya. Malala. Basta,
Ipasiguratom anasingpet ti inam. Amang ano apera mo ti inam. Saan? Nakasingsing pa datatang kinanang ko. Kastamot ten dagiti kakabsat ken kakabagyak ije lugar may. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubli ak adagos dito syudan. Wen, promise. Agbalin kanto anaragsak ija probinsya. Agbalin ka prinsesa ijay. Tadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jay probinsyayo ko nam lulit. Wenting, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit di. Tani, awan ka nakaduami lulit. Nagsikugak mo't ngaminen. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka lulit. Wen, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si kagayam tinobya ti anak ko. Ay, hindi pala kaya't ka makita, balasang ko. Nana, pasensya kayon dito'y balay may balasang ko. Ta nanumulang nga ti pa nagbiag mi dito'y. Okay lang, Nana. Malaala. Aginanakay pailaang balasang ko. Tada kami ti makaamong aglutaw iti pangrabyan tayo, wan. Ay lakay! Natiliw mo untay manok! Wen bakay? Ala balasang ko. Dito'y kapailaang wan. Agpaangin ka dito'y papag. Dahil nakman agsukdal iti papaya nga isagpaw tayaw iti nitay amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar iti nubyam. Nabayagan na kahit kung ikasar ni Lulit, nanang. Di na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko na. Oray, simple la kumakasar. Saan pa'y kano anak kasagana? Apay ngay, sapay masikugan. Wen nga rod nanang. Awan maaramidak no talaga adi na pa'y kayat. Kahit, amo ka dahin dagiti dadakil nati panagsikugnan. Wen nanang, inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, ana. Ay, nakanakak madlaangan. Wen nga rod, naimbaglakit din tanaganak ka pa eh. Sakbay ti flight ko. Nardo, panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganaan ta itinapinta sa masakbayan ti anak ta. Nardo, Sana bali? Tadadananan kenta nga kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Ti da kabaybayan lagi ti dadakkel ko. lakay. Mala, mabit lang nga. Dahil nakagluti iti sidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din. Wending, madamante pa nagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Di mat nag-abroad din ta asawam. Wen? Nukas tarod, nawaya ka manan. Mabalin mo man ng tagaliwaksay. At damo nagiti katuga nga mamang bantay iti anak mo. Maborboring ak nga ruden dito'y. Nang na ita, taawanan ni Nardo iti pudermi. Isungarod ako na ngagsublikan dito syudad. Anya nga'y tagbali na masakbayam di na. Awa na. Aglusyang ka lang di tangag tagtagibalay ka nagawawir iti ubing. Agsubli ka kit din iti syudad. Wending, mapiitan. Agpapigsa ak pa'y basit. Akay, napanandya manugang mo. Kuna naman nga adala mapan nagatangan ni Jay Store ang mawamutain. Apay nga awan karaga di aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat kami di aparador. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot ng timanugang mo. Imposible ah.
Panawan na din ti anak na nga gatas keng kuana. Inka ngaming kitain ti aparadulda Basit ti karganan. Ay, no bilang nagtalaw, hindi niya aga po kumangay. Kay nakasaysaya at tamukin kuana. Jak amo Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit diti balay. Awan ka di pa ngaging kay tananang? Ay, awampay mo anak ka. Rabiin, hanggang awampay laang. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan minay ti gatas na takaasimay. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanang. Bye. Oh, makapadaan nagmat ni Lulit. Sa dino nga tan tinapanan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ni Nardo. Sigurado, naamuan ng tikawan ko yung balayda. Song batam nga ron na. Tay bagam tikadam manan dito yung syudad. Ay, sige. Hello? Sa dino tayan mo Lulit. Adak dito yung syudad. Apay nga da ka tita. Apay pinanahom ti anak tayo di probinsya. Mapurboring ak una yan ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Tadadanan kang tatang mumutamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pa'y. Kayat ko ti manggad Nardo. Maboring ak nga awan trabaho na. Anya ko matrabaho. Subliyam manan, tisigod nga arabid mo kasta ka di. Ay, sorry. Ngamday ta tinakairwa makatrabaho. Di na ko mapagpungtutin Lulit. Agawid kan kunak. Di ka kadimasyan iti anak ta. Adda nga ro datatang kinanang mo, ang mga aywan kin kuana. Basta agawid kan. Di mo sublyan tisigod nga arabid mo. Nagbalbaliw kan saan. Wan! Ngam sa pulan mat nga ro ti bagik daytoy a trabaho. Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige, sige. Ada pa yaramidak. Bye! Oh, anya timbaga dya sawam. Pagaw-awidan nak. Ngam kayat. Dito'y syudad ti ayan tiriknak. Kaslaak mabagtit no daak laang ija probinsya. Nagboring launay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Maging gayta. Di pa'y nagparik na apulos ti inana. Uwan nga road. Uray ni Nardaw. Awan kanun kontak na iti asawa na. Hay, manumot ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na manipod maladaga. Uwan nga road Ay kasi may iti apo ko talaga Kinuray ni Nardo kasi may tasininaan nan samot tayo. Ay laki di Tawan nga road kontak na kinkwadan. O di kastan, titungpal na. Nagbiti pa naglabas dal daw anya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Huwag nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. At damot basit urnong kon. Isong agbisnis aklaan ni Dya pagilyan tayo. Tapno maasikasok pet anak ko. Ay katuan atan Ubing pa'y dya anak mo. Angam talaga kadiasaan na nagparparik na ti inana. Awanin damag ko kinkwa na insan. Nakiasawa siguro niti sa bali dahi jay. Kat kumustan tirik nam insan, nakailiw-liwag kan? Huwag kasinsin. Linipat kong tinapalabas. Okay akitan. Ay kuwan Sana balit tandamot anak mon. Ang mabalin mo tamot ti mga sawa manan, taubing ka pa'y insan. Narigatag so iti patapos insan. Isadyak pa'y masungbatan dahi ta. Daddy, agyaman naktasimang putkan. Tiyan ako. Takil kan. Kaili ko unay ama. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsubli ijay abroad, please. Uwan anak ko, saanin. Agtalin na ida ko niti balay. Tapno makadinakan itag na nayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nag-abroad, anak ko. Saanin nanang. Kumata kiti kuntamano alugan. Uray tayo nalakalaing.
pangangkat ko iti kumpurmi ang maila ko. May kawan anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay. Pinanawan lang nga rodon ti nana. Sa kapay lamay adayo mo kingkwana ay kasi may. Uy nga rod nanang. Kaya't ko bayabayan tanak ko. Bayat ti panagtakkel na. Daddy, ag-deliver ka kadi iti lakom anateng ita? Wan anak ko. Ngam inak pa agang ka ti syudad. Sumurot ka? Wen daddy, tawan klase kita. Sige nga ron. Ingka agrubatan anak ko. Takumuyog ka kanyak. Tapno adda kay istoryak itilugan. Ha? Daddy? Adda babae nga agtaray-taray iti nga ti kalsada? Ipaigit ko pa ilang tilugan. Bagtit samot dayta. Nagdungrit. Wan anak ko. Napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtukawan iti nga ti kalsada oh. Dito'y kalaan nga. Inak ibagang agpaigit. Ta mga numaatalan anak. Sige, daddy. Kapsat, agpaigit ka. Ta delikado tara aramidang. Akure ka. Lulit? Si Kadayta? Wen, lulit tinagan ko. Lulita, lulit. Lulit? Umay ka. Agpaigit ka. Wano saan sumurot ka kada kami. Umay kan. Tailugan da kan. Manjak, abay, ikanak iti kwarta. Ikanak iti kanak. Wen, alam. Umay kan lulit. At damakan ijalugan. Umay kan. Ay, nardaw. Nakakitaan yung ngay kan nilulit kan. Daday, apay nga yakas jay mo ito tilangan na. Nakita mi dya syudad nanang. Tulungak ni lulit. Takaasimat. Ha? Ha? Iti likudan tinaramid na kin ka. Kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wan nanang. Tapno agimbagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni lulit nanang. Barang maagasan pa'y, kat apaman nga agimbag, isuntunti pa nang yam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, daddy. Wan anak, tapno agimbagan. Ipan ko ijo ospital. Apay atul tulungam. Amamum ka di, daddy? Uwan, amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging gaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko, No damagak kada lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. sarabale, taumadanin ti pannakamamum iti inam anak ko. Ha? Pagkunaan nyo ngay. Amuyo ka diti ayan na, daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko, nasaysaya at no ibagamon ti pudno kinipiya. Ibaga man ni Lulit, ti inana. Ibagak to apaman nga gimbag ni Lulit tatang. Kaanon tupay ngay, ibagam kidliitan tapno maamuan na ti pudno akasasaad ti inana. May mayat madlahag no gimbag pa ni Lulit tatang. Sakon tuyam ammo iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor, nga danam na mga agimbag ti asawak. Daddy, mabalin ka diti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko joy. Mapan kami aglangoy ijay bye-bye. Kaya't ko ngamin ti aglangoy. Ay, saan? Di ka mapanudidak kadwa. Di sumurot kayo. Sana na. Taado ta aramidag. Agdilibrak itilakok. Alan ore syaklat ang arudan ti mapan. Adamot daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, daddy. Alang arod. Basta ganad kay jay, ha? Di ka mapmapanita adalem. Ta di mo ammo ti aglangoy anak ko.
Nardo anak ko! Ay na, nasayatad na kan. Payajak makontak ti cellphone mo aya. Kanuray nagiti kakabsat mo, di na ka makontak. Ay na, anak ko aya. Ni Pia! Nalmas ka rin jay bye-bye. Kasaada na na isambot ti biyag na jay hospital. Nya. Pia, nako. Apay, pinanawan na kami matan. Apay, nakaw. Pia, apo ko aya. Ito yung anak ko. Tinakapasamagan ti kastoy. Apay, nanan. Ray, kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, nanang. Ay, lukas na! Naimbag kan, Lulit! Uwen, nanang. Pinagawid na ni Lolit, anak. Tanimbaganin. Nga magtultuloy kanulat ta. Ti panagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isu na lang ta. Sayang. Ala, pastraganda kami pa nanang. Apay, di na kinuray ti anak ta, Nardo. Apay. Pagbababawyak, tijak panangyam amukin kakin kuana. Iri si bibyak pa itanak na Lolit. Takayat ko kumahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amukin kuana. Umkas jay matan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga klunin, Lolit. Anak ko. Ladawan mo na ang atiyara ko pa kita. Makawanan na ko. Ado tinagkurangagan ka, anak ko. Iba't patag ka unay, Pia. Nardo, pakawanan na gapo iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolit, baba itimpas ngay mo. Wen nga ron. Adan kasukat day di Pia nga anak ta. Lolit, kat pang-asim ko ha. Di mo panahon ti anak ta, please. Talaga saanen, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyaw mo na, Lolit. Ala, agawa nga rin tagpapigsa. No makapagkasartan. Wen, Nardo. Kati ka rin. Diakon aramidin ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliw akon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso kada kayo iti anak ta. Oh, agyaman na, Lolit. Ay ayaten ka unay-unay. Ay ayaten ka mat, Nardo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ka matan, Romy. Pagsasaron no matan ti panagbartag mo. Agat arak manan diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardan ti bisyom nga arak? Last day to yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artag kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na po, bakit? Imbes nga urnongam ti gatgatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panawan na dito.
Kahit ko tiyag may sa... No, makapasuron ti kastoy. Tita ka man langan. Mapanag ijabalay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa man ako? Aginom idi, ngam sagpaminsan laeng. Wan nga rod, masurunak. Tadatay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kwan, agsangit-sangitan no nabartakan. Ha, ay kat kasaritam Amangan mo't no adda problema di asawam, kat di na lamay baga. Iso nga ipapapas na iti panagbartek na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. No nalakala ko mati mangisina iti asawa, inaramid kon, nanang. Anya, Kasla kayat kon apanawan ti asawa. day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana. Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga isardang na ti aginom. Ngam dinak matungtungpalan. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano ta asawam kat nga rod? Saan abalay, tanagagat kan nasingputmat nga oray mamartak. Kasaritam mat ngamin anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Pagan ano ko maakasarita ti artak ngay. Diyak kaya ti payud na nga agat arak. Masurunak laeng. No saan la aga po iti anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, nanang. Anya, ay saan man atila ibagpagaman ako. Kasaritam kit di tinasaya at ya asawam. Saan kat akasta? Palot-putom anaimbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte kat agsangit ako nam. Pare, naunag man ti pampanunutom Madlaw nga da pagdaldalanam. Ada ka di problema. Kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot mo. Mga no, da may tulong ko pare. Awan da ito Gagangay la, problema da ito pare. Mga no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran da ito pare. Basit labanag da ito Sigurado ka Wan pare. Ala, agkuyog ta karo nga gawit. Tanalpasan ti trabaho tayo dito opisina. Pare, mabalin ti umay di balayo. Agsyat ako uray sagay sa labot Una! Awan problema! Basit la, problema dito Pare, kabala ka sulbaran. Pare, ngayon ang tapay tininom ta. Kahit ko naglumas iti arak. Pare, saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Ay, jamong ti kasta aramidem ta makadadali ti salunat. Ay, yaman na kiti pamagbaga pare. Ngaman mumata ng asigo da kastoy. Kadagito'y lang dito'y kayat ko ayaw awan ti parekot ko. Ano kami ti parekot mo pare? Ay, mabali na mamuan. Sanan pare. Gagangay na parekot na ito Naulimag nila kay Mao mare. Na nagkaubingan kami. Iso nga amok ti ugali na. Sana sigod na mamartek. Kadagito'y lang. Tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Nupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapul at kasaritam ti asawa mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asardangan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat mare. Ay, aywam. Di mo ungungtan Apay, ubing amasapul nga agpaay ayo? Makamo iti biyag na. Ha? Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat ti kasdi nga ugali na. Pampanunutak lang amin ti anak mi. Eh, sana mare. Awan ti madingararamidan ti kumpare. Tila panagin inom na ti makita ka parikot.
Ngam no kasalitam siguro itinasayat. Imposible adi nakadenggan. Napatpatagkit di tibisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Ay, makaumapay din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya kumamit ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa, kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na. So ano mabalin? Diyak kayat akaabay amaturog. Ay na, di nakapalan mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mo't. Naimbag nila kay mo taure adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Kabkabilan na ka ti asawam? No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapalan. Tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin basta nasingpet mare. Wan, ngam. Ay basta, kagurgurak. Tanapat patag bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapa nagkitak mo't kinila kay mo, kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talagaan na singpet. Ay, kinasarita kon iti namin ado. Ang awan matlatta. Iso abay-bay ako na. Kasaritam manin saan ka amauma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laeng? Makaamon iti biyag na. Romy, apay adi ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dotak. Na, sadot ka pa yan ngagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasano nga agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka? Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Uwan bakit? Kundi asawa ka pa'y lang arud, no di mo matgayang maipaiti ka sa pulang ti asawam. Ala, sumra ka iti trabaho. Wen tani, panagbabayad manen iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot ka nga agtrabaho, tas siyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana saklat tan tagtrabaho. Di ka nga ron agpatay-patay Nabisyo ka nga minunay. Isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mak. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, maditirik nak. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanin, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartak mo daytan. Iso ama di tiriknam. Kanayon ka nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek. Tasaan daan na bisyo. Trabaho laang ti into narenda. Iso ka bumakbak nang dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan ti biyag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito yung kusina. Di ka pasalsali ditoy. Nay, nakaumay kamat, anak ko. Wala na. Ay na, buti man ang tiarak day tayo gamon. Awan madlangan, sir. Sirbit ibiyag ko. Isong parte kaklata na. Di ka sasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo tibiyag mo. Tasagot ti Diyos kan kadayta. Sana ka naragsak na nang. Abay nga, siyak bay. Ha? Anyat kayat mo asawan. Abay, siyak bay, tinadan iti kastoya parikot nga. Abay nga nanang. Parikot nga. Anya dayta aya aparikot mo, anak ko. Ibagam. Pasensyakan bakit nakainumak.
Anya kamutan. Narabyan ka lang arudan asim mangpat. Nabartag ka pa'y. Sige! Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y. Ano kayat mo? Ha? Surya talaga. Sige, matulog ako. Ay na! Makapasuron at talaga na itang asawag. Ay, panawaksan! Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita? Nasakit ti tiyan kan ulo bakit? Diyan ka ba lang ang trabaho? Wen tanabarbartek ka manen asim mangpat idirabi eh. Ay, awanan! Manipod na sursuro mo ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom. Sige lang! Aramidom ti kayat mo. Pasensya kan. Di gagkid daw iti pasensya. Tapagragsakam mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakan niya nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Ne, apay pumanaw ka. Dinaklapdan, takasta kamot ngamin. Masapol nga ag trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain matkan ka. Sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak ta bakit. Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mo't laan na patigakkan ka nga asawam. Di mo ko maaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak no kunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay pinaayaban nak. Sa pulak ti tulong yun, anak. Amin. Awan ka duwak diti balay. Ay, napananaya ti asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. Adamot ti anak ko iti balay da katugangak. Anya? Ay, ijam ngamin ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong kan. Kan napusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. Adanadag sana makagapo. No apay nga aramida tikas jay nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladamdamagak no adda parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da nanang. Insan, awan ka diti plano mong agbakasyon iti lugar yun, Di mo sarong karan dagiti aga, ma'am? Awan ganas ko, insan. Artag tumatlat masangputak ijabalay. Diyak kahit makita ti asawa. Kadya anak yulatan ati sarong karan, no di mo kahit makita ti asawam. Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawak. Rome, anak, ingkamanganan di ka pa'y nang rabi eh. Awan ganas ko mga nanang. Masansan ti saan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam. Agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo at umarab. Sana na masapol. Tasaan matla tumalab dagiti agas. Ha? Taapay maut. Basta. Naumapon nagtumtumar iti agas nanang. Abalayan, mabalin nga awagam dyan anak mo. Ha? Apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya? Bareng dyan anak mo ti patsin na. Kat mangantong. Anyat sakit na aya abalayan. Ay, Jack amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya? Sige nga raw, taawagak jay anak ko, abalayan.
Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello anak ko, agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, Nanang. Apay apagawidan, dak. Ado ti customer mi dito yung restaurant apagtrabahwak. Basta agawid kan, taing kasikasuan di asawam. Ha? Apay aya, Nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kasikasuan. Day, tanti bagbagak, Nanang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salunat na. Gapumat iti panagbisbisyo na, isong agsakitan. Agawid ka kitdeng, di kan umanungot. Agawid kan, bye. Masurunak man no kastoy laeng. Ay na, makapasurun at talaga day dya lalaki. Anya ngay, di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyaman tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Tay supay ti sweldo. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin ka, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan nak. Adain limod bukan ka bakit? Ha? Inlimad nga. Anyat kayat mo asawan. Pagawanan na ko, ma. Nadyaking pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak ngamin kaya't nga gaburido ka. Iso, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gaboy ti sitwasyon ko. Kinabot no na. Sakbayan na susurok ti nagbisyo. Ada nadag sa nasakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. Ada di tarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadag sa nasakit ko. Romy. Kati pa nagbisyo, tinapanunod ko awagas. Tap na mayawawan ko ti parikot ko. Anya. Unay kamatan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamatan. Asawanak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka, gapo kanyak. Diyak kaya't nagproblema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngamita, dimteng siguro tiyal daw ko. Ti panang ipulang ko, itibiyag ko iti apo. Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mabalin. Diyak kaya't problema ka gapo iti sakit ko. Ani. Pakawanin na ko, Romy. Sorry ka nagiti pagpakita kiti kalamas. Pakawanin na ko, ma. Patpatgan ka nga asawa. Naitabunan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasamak iti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya ak lang amin. Gapu iti ang pagpakita iti asawa.
No amok la kumaagas chay ti kasasaan na. Inasikasok ko anaimbag. Ay, inlimad namat nga minti sakit na anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biyagday ti Romy nga asawa. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Hello, anak. Kumusta kayon? Daddy, apay ang nagkapsot ti boses yo. Pasensya ka, anak. Tainli mas kulatin ang sungbat iti cellphone ko. Ha? Imbagak matan ti makagapo, anak ko. Ang ungat niyan tim Afeli, dumakisarita ka na kayo iti cellphone. Daddy. Yag mo man day ta cellphone. Basta ti rumbag iti day Apay nga interak mo matan ti cellphone ko, Feli. Natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagak adi mo kasarita iti cellphone di anak mo itirwar. Sorry, iso nga minti mawag. Kat! Sumbata mat! Kasta ti rumbang iti day ta cellphone. Tapno awanan na pulos ti komunikasyon iti anak mo iti day di kabit mo. Parparita lagi day ti asawa na. Maadaan kayaw iti komunikasyon iti amayaw. Apaw. Sa bagay, naibagan ni Daddy ti maipapan iti day taabanag, Lolo. Nagdali na tigura na kadatayaw. Apaw. Imbis aday di kumalaang inayaw tiguraan na. Saan? Tainraman na ta. Lolo. Aday ta kamanahan. Agsangit kamanahan, Leia. Nakaay-ay lang amin ti biyak ko, Lolo. Nasapa apim mo sa iti inak. Santo pa'y laawan ti pudir tayo ti amak. Mala. Sana balay. Taada akmait amang ipatpatagkan ka. Apo. Agyaman ak, Lolo. No awan kayo. Jakla amon no anya tinagtungtung pala. Agyaman ak. Taada kayo at timakder kas amakan inak, Lolo. Ipatpatag kayo. Patpatgan kamay. Apo. Ha? Anyat masapul mo? Naimbag nga orasyo, Nana Feli, agmano ak. Ha? Anyat masapul mo, kunak. Mabalin ka di akasarita ni Daddy, Nana. Awan dito'y balay. Diyak mo tinapanan na. Mabalin ka di nga urayak laangan asumangpet. Diyak mo tinapanan na. Ha? Ni Daddy. Nagloko kan, Ador. Apay naguyak ka. Akpakpakaasi ak, Nana. Adala ko man napatag nga ibagami ka ni Daddy. Makamu kayo iti biyagyo. Anak ko, mas pasensya amon ni Nanam Afeli. Maawatak, Daddy. Daddy, kaya't kayo ang makasarita. Pastrikam tanak mo, Ador. Dito'y salas ti pagsaritaan nyo. Tapno mangag ko ti tupi kuyo. Ala, umay ka anak ko. Sumrek ka. Umadani nga minan ti graduation ko, Nana Feli. Kat numabalin, ipakatak ko man ni Daddy. Sana ka makisarsaritakan ka. Agdengdeng nga gaklaan. Didak man iramraman iti saritaan nyo? Ha? Daddy, namnamaan mi nga ruti yung mayo Da kayo ti kayat ko ang mangimarcha kanyak. Uwen anak ko. Umayak to. Oh, agyamanak, Daddy. Namnamaan mi ti yung umayo, ha? Awanan kay tibain. Talaga ngayong parupam kanyak ti kinapatag dyan anak mo itirwar.
Anya ka kadi. Di nakla maawatan matan. Anak ko na ijay. Ken maysa. Awan ti rumbang apagimunam. Tanabayagan anatay ti inana. Syakla ang tirumbang nga ipatag mo. Gaputa siyak na asawa, Ador. Feli, nabayag apanawhan nga impaidam mo ti pamatag ko, iti anak ko. Iso nga itid mo kumamatan ti wayawayak. Ita, tadakilan nilaya. Saan, amabalin? Agyaman ka kiti ata napakawan ka. Gapo iti panang lipot mo kanya kiti kalabas. Bakit kan lakaitan? Gusto ko man ti panidir. Ikatam ko man ti gura iti kaunggam. Kat palubusan na kumamatan namang sarungkar iti anak ko. Sumagmamanulangan at awan, tinatda pa nagbiagta. Awatan ko man ti anak ko. Pangasim. Saan? Basta di ka mapaninton graduation na. Aniya. Awan mat siguro ti makunana. Tatimulong ka mat iti ginastos na nag-eskwela. Anya pelat sa pulan na? Feli, sa balilat tamat ti presensya a maipaay ko kan kuana. Mamin ano ka di ngay bagakan ka, Ador? Apot demon ti komunikasyon nyo itanak mo. Hintad mo man ti pagrabangam kan kuana. Tadi ka nagsardangan ng tadi ti suporta. Gusto kumamat na jay. Pangasim kumamat. Syakla ang ti pangibukbuk kami ti atensyon kan pamatag mo. Ayayatan ka unay, Ador. Tsak kayat nga da kabingay ko iti panagayat mo. Siya kumalang ti ipatag mo. Ayan nga tan ni Daddy. Di mo namnamaan jay amam, Leah. Ha? Linapdan laki di asawa na. Iswa di mo namnamaan ti umay na. Agsagana ka kiday. Tamadamdamalaan. Mangrugain ti programa. Lolo, nagsaya at ti saritaan mi. Ngam talaga gayam nga awan ti mataktak daran ni Daddy sa una. Saan mo aguraan ti amam? Tadya asawa na ti manglaplapid kenkwana. Wan, ngam no talaga matlaan na patugak kenkwana. Ilaban nak nga anak na. Saan kat apas pasurot latan iti asawa na? Ala, bye-bye amon, apo. Di asawa na, di adaan karbengan kenkwana. Iswa bye-bye amon. Katsyak nga anak na. Awan ka di karbengak kenkwana, Lolo. Mala, gusto daytan. Iwak simpay la iti panunot yu dayta. Takaaldawan ti graduation mo ita. Agragsak kaki day. Tanatun uyan ti arapaap mo. Apo. Auntie, si kamat lang ti marigrigatan iti kastangar aramidem. Pakaragsakak tar aramida, Elay? Naragsak ka? Nga uray amom nga addamat masaksakitan iti aramidem? Laglagi pa mga awan anak yu ka ni Uncle. Apay no ibilang mo matan kaspudpud no nga anak mo ti anak na itirwar? Saan na mabalin, Elay? Di mo lang amin ammo no kasano kasaam ti marikrik na kita. Nagsakit. Auntie. Ad-ada masakitan ka no pagtali na edam ti gura iti kaunggam, auntie. Dawatam ti kaasi ti Diyos, auntie. Taiso ti mang waya-waya iti barukong mo. Mamakawan ka kuma. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Si kantulakid din at taulaang ti saan. Wan, napakawan ko idan. Ngamjak to pulos maawat. Wan no maipatag ti anak na. Apo, at dan natalgad at trabaho. Apay no makiasawa kan? Kinapudno na, Lolo. Addan nobyok, kat plano min ti akalaysa. Aya, mala, nasaya at mat. Ngem, yam amom to man kanyak tinubyom, apo. Wan, Lolo. Talaga akasta ti aramidak. Sige,
Ayapam tungarod dito'y balay. Tapno maamamok may. Taagluto aktaw iti pagsasangwan tayaw. Sika manan. Awan ta, ma'am. Adda na panan na. Nana, anya nga oras asumangpet. Adya ka mo. No, aday bagam. Siya kon ti pangibagaam. Day bagak to kan kwa na. Umay ko la ko maibaga nga agkasar kamin itinobyok, Nana. Wen, Nana. Namnamaan minto ti iyo umayo kini Daddy. Sige. Ibagak to iti amam. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Na dapay aramidak. No di ka umay. Siyak timapan, Feli. Awan timapan. Agawid tayo probinsya inton biga. Anya. Ang kasanon Awan bibiyang ko! Adda ka man wano awan iti dayja akasar. Matuloy latta. Basta agawid tayo probinsya. No ipilit mo ti dumaray. Nasaysaya at lang agsinatan, Ador! Anya. Naske na may pamuspusak ti amin. Tapno makadarayak iti kasar ti anak ko. Kasla sa bali ti panagurok ti asawa. Feli, agreeing ka. Feli, agreeing ka. Hoy, Feli! Anyo ti mapaspasama kiti asawa. Tinasayaat, itaray ko adago si di ospital. Kumusta ni Nana Feli, Daddy? Naispala ni ti paggad. Isuna laeng tanapiktaran ti panagsauna. Taparalisadong ti kagudwa ti bagina anak ko. Makaringan. Feli, adda ni Leia. Sige, Daddy. Taamangan no din na kayat ti kaaddak ditoy. Pumanaw akon. Saan ka pumanaw? Mabay ka ba? Ha? Umay ka ta. Udla ibagak ka. Anak, umasidag ka kan ko, ana. Wen, Daddy? Pagkawanal na kumait. Nagbasalak ka. Pagkawanal na nagbalinak na uyong. Di kay agsangit, Nana. Ang mga numakapadakas kada kayo ti kasta. Pagkawanal na kumait. Di kay agdanag. Napakawan kayon. Napatag kayon kanyak. Taasawa na kayo ti amak. Di mo ko mabaybayan si ama mo. Feli, saan ka pa'y amatay? Agbyag ka pa'y itinapaot. Makabanan na ko Ador. Itad kunti wayawayam. Di kang paritaon. Agyamanak, Feli. Agyamanak, Nana. Kat di kay madanagan. Ibilang kayo kaspudpudno nga inak. Kat tumulungak nga mga sikaso kada kayo. Para itipatpatgak unay nga amak. Nagsayaat ka nga, anak.